Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. إن الحمد لله نحمده حمد سنا مقتولر الله تعالى болсын. نستعينه өзінің ғана жардам сұрайбыз. ونستغفره билip билбей кылган күнөөлөрдөн истигфар айтып кечирим сурайбыз. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا нафсыбыздын жамандыгынан сактанууга өзүнө жалбарабыз. ومن سيئات أعمالنا жаман амалдардан сактагын деп жаратканга жалбарабыз. من يهده الله فلا مضل له кимди Аллах туура хидаят жолуна салса, аны эч ким адаштыра албайт. ومن يضلل فلا هادي له Аллах кимди адаштырса, аны эч ким туура багытка баштай албайт. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له күбөлүк берем Аллах жалгыз. واشهد ان سيدنا ونبينا жана күбөлүк берем биздин улуубуз, пайгамбарыбыз, وحبيبنا сүйүктүүбүз, وقدوتنا биздин өрнөгүбүз Muhammadan Rasulullah, Muhammad Allah Ta'ala'nın elçisi. Addal amanata, amanatты atkарды. Ve ballagar risala, dindi bizge jetkizdi. Ve nasahal ümmetke nasihat kılıp ketdi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanın, sabah baştalıştan burada kelgile, süyüktü Peygamber Aleyhisselam'a bir salavat aytабыз. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, balkim bu çoğuluş öte жақшы. Peygamber Aleyhisselam aytadi, balligu anni walau aya. Menden bir ayat bolsa da, bir söz bolsa da jetkizgile deydi. Kelingizler hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir saat kulağыңарды, жүрөгүңөрдү мага biraz amanat берсеңер. Telefon menen başka menen алек болбойлу. Болгон окуя. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem мындай дейт: "Men mata ala şeyin bu'isa aleyh." Kim kaysı жолдо өлсө, ошондой тирилет. Allah söylеген sözümüzde, жасаган işimizde ihlasты nasip etsin. Kalız Allah'ın razılığı için yaşap, Allah razı olgan жолда ötüğü nasip etsin. Kim kanday ahvalda ölsü, oşonday ahvalda tirilet deydi. Emne menen yaşasa, oşol ahvalda ölüt, ölgen ahvalda tirilet deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Mufti Hazretке okşagan bir imam, daim артымда birinci safta deydi, aksakal namaz okuyup deydi. Kim? Mufti Hazretleri bolğan alım aytad, daim birinci safta oturgan bir aksakal var deydi. Bir gün farz namazı bitip assalamu aleykum ve rahmatullah, assalamu aleykum ve rahmatullah dep salam bергенден кейін қарыған ақсақал басышқа алегі жоқ, құдіреті жетпестен жаныма өрмелеп келді дейді. Келіп, Mufti Hazret, imamım, davatçım, damыллам, ұстазым, маға бұл дүниеде ақыретте пайда бере тұрған bir нәрсе үйрет. Allah Ta'ala'nın asına bargan kezdе men dalil қатары Allah'ım senin dinine ушуну кылдым деп Allah Ta'ala'nın asına alып бара турган bir нәрсе үйрет dedi deydi. Çöçüp kettim. Қарыған ақсақал алдыма өрмелеп келді. Келгенде de ушул сурооду берди. Имамым, имам мен дейт дагы субханаллах, альхамдулилlah тасбih айтып атам дейт. Дуаны кылып бүтө элекмин дейт. Қарыған ақсақал акыретимде, дүниемде мага пайдалуу bir нәрсе үйрөткүн dedi дейт. Эмне дээримди билбей калдым. Улгайган ақсақал басып келген жоқ, силердей жаштар емес. Өрмелеп келді дейді. Бирок Аллах Таала мага илхам берди дейді. Илхам деген Аллах тилиме ушу нерсени салды дейді. Аллах эмнени илхам берди, урматтуу мусулман бир туган. Эмнени айтарымды билбей калдым. Ақсақалдын сурооуна карап туруп, Аллах ушул тилиме ушул хадисти салды. Бул хадис балким бүгүнкү күндө силерге аманат болсун. Мойнуңарга, кулаңарга кулак сырга болсун. Ушул хадис менен сөзүмдү баштаймын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра деген сахаба риваят кылат: "Калиматан хафифатан аля лисан, сахилатан фил мизан, хабибатан илар рахман." Калиматан хафифатан аля лисан. Эки сөз бар, тилге жеңил. Сахилатан фил мизан, дүниөнүн эмес, ахирет таразасында оор. Habibatan ila Rahman, Rahman bolğan Allah'a sүйүктүү söz. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Qarıgan çal suradı. İmam maga bir nese үйrөткүн, qarıgamın, meni esitutumum yok. Ahirette dünyada payda vere turgan bir nese үйrөт dedi. Uşul hadis esime keldi. Sahih İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılan hadis. Mınday dedim deydi. Peygamber aleyhisselam aytıptır. Eki söz var, tilge жеңил, таразда ор, Allah'a sүйүктүү, al söz Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim desem, balam kayra kaytala dedi deydi.
Esney alбай kaldım dedi. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Balam kayra kaytala dedi. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Kırgızçası Subhanallah. Tazalı Allah Teala her türlü ayıptan, kemçilikten aru. Allah'ın hiçbir kemçilik ayıbı yok. Ve bihamdihi Allah'a maqtav hamd sana aytamın. Subhanallah. Allah bardık kemçiliklerden, ayıplardan aru. Subhanallahil azim. Allah bardık nerseden ulu. Kana aytayaptı. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Ata, paygambar mınday deptir. Paygambar aytты. Eki söz var. Tilge jengil, tarazda or, Allah'a suyuktü. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim desem, ayt balam dedi deydi. 5-6 yol aytkandan keyin boldu, jattadım dedi deydi. Bal aksakal meçten çıkıp ketти. Biz bugün köp bilemiz, biroq oşon menен jaşaybızбы? Aksakal çıktı da үйüne varıp, ayalını çakırıp ömür joldoşum kel. Kala Rasulullah paygambar mınday deptir. Eki söz var tilge jengil, tarazda or, Allah'a suyuktü. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. Kızı törkününe kelip atasına kelip, kızım kel deydi. Neviresinin çekesine önüp, kızım paygambar mınday deptir. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. Kelimeten hafifeten ala lisan, sakileten fil mizan, habibeten iler rahman. Үйüne konak gelet. Kelin konağım, hoş geldin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday deptir. Eki söz var tilge jengil, kaytalayt. Toyga çakırat, toyga barganda aytat, namazga kelgende aytat. Köçede, bazarda bir balam sağa davat kılayım mı? Paygambar aleyhisselam mınday deptir. Barın aytat. Aylar öttü, yıllar öttü. Hiç kimdi kaltırgan yok. Her bir çoğuluş bolsun. Bargan jerde paygambarımız aleyhisselam mınday deptir. Eki söz var tilge jengil. Tarazda or, Allah'a suyuktü. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Qarıgan aksakal bir gün oğurup infak menen oğrukanaga düşüp kaldı deydi. Oğrukanaga düşkönden keyin bir infaktan kattı kıynalıp komaga düşüp kaldı deydi. Komada jatat больницада oğrugan aksakal. Bir kança künder öttü. Bir kança cüme ötkönden keyin qarap jatkan dariger baldарын çakırdı. Kelgile. Үйge çıkarıp ketmesiңер bolboy kaldı akırkı kündörü. Balkim akırkı nafastары akırkı kündörün үйünde ötközsün dedi deydi. Baldары keldi, kızları keldi. Kelinderi, nevereler kelip atabızın aylanasında turabız deydi. Kokustan atam oğrukhanada komadan közünü açtı. Tan kaldık, vraç da tan kaldı. Közünü açı mümkün emesile. Közünü açkandan keyin ongo solga karasa kolunda kalatcan, başında vraçtın kiyimi menen kulaka takkan oğrudu davlenasını tekşergen buyumdары karap turup dariger vraç ekenini bildi deydi. Doktor deydi Arapça. Közünü açıp doktor balam gel. Doktor paygambar mınday deptir. Kelimeten hafifeten ala lisan, sakileten fil mizan, habibeten iler rahman. Eki söz var tilge jengil, tarazda or, Allah'a suyuktü. Subhanallahi ve bihamdi, subhanallahil azim. Qaraya doktor balam uq. Paygambar mınday deptir dep. Subhanallah ve bihamdi, subhanallahil azim dep can berdi deydi. Uşul kelime menen can berdi. Komadan turganda da uşunu aytat deydi. Urmatlı musulman bir tuğanım. Akırkı günübüz kanday ötöbüz. Kazinodasın bu. Je buzukuluk bu, uğurluk bu. Je tarazdan aldıgan kezdebi. Kayda jürüp can beresin. Kaysı akbalda can beresin. Balkim bul dünyada jaşoo başka urmatlı musulman bir tuğanım. En negizgi Allah Taala'nın aslında esepke alına turgan nerse kanday can bersek oşondoy tirilesin. Kumarda oynap oturup ölgen adam kumarbazlar menen tirilet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el mar'u ma'a men ahab. Her bir adam süygönü menen birge bolot deydi. Senin süygönün kim? Kumarbaz mı? Uğru mu? Buzuku mu? Jalgançı mı? Kalpıçı mı? Elbölör mü? Fitne kılgan mı? Urmatı musulman bir tuğan. Qarıgan aksakal. Sen jassın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istausu bi şebabi hayra. Menin jaşlarga bolgon jakşı wasiyatımды kabul algıla deydi. Bugün jassın. Belingde küçüң var, kolungda küçüң var. Zeynin ordunda. Bul aksakal siyaktı ölgüçö bir hadiste aytıp davat kıla alasın mı? Aylana çöreňe, bala çakaňa. Urmatı musulman bir tuğanım, bul kelimeten hafifeten ala lisan, sakileten fil mizan, habibeten iler rahman. Tilge jengil bolgon, tarazda oğur bolgon Allah'a en süyüktü söz. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim.
Урматтуу мусулман бир тууган, бейиште бир көчөт отургузуң келеби? Буну субханалла ва бихамдихи деген сайын ар бириңе бейиштен бир көчөт отургузулат. Бул жерде иштеп жүрөсүң, кыйналып жүрөсүң. Кыргызстандан барып бир 4 соттук жер алсамбы, чек алсамбы, үй салсамбы деп. Бейиштен бир багың болгуң келсе, ар бир субханалла ва бихамди, субханаллахул азим деген сайын бейиштен бир көчөт отургузулат. Субханалла ва бихамди, субханаллахул азим деп 100 жол айтсаң, сенин күнөөлөрүң деңгиздердин көөгүнчө болсо да кечирилет. Сахих Бухарида келген хадис. 100 жол айтсаң, бардык күнөөлөрүң кечирилет дейт. Албетте чоң күнөөлөрдөн сактансаң. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул бүгүн менин мекендештерим, сүйүктүү бир туугандар менен жолугуудагы эң биринчи силердин көңүлүңөргө тарта турган баш десек сөз башы. Келиңиздер, негизги темага өтөйүн. Негизги тема, урматтуу мусулман бир тууганым, ан Аби Умамата. Аби Умама деген сахаба мындай дейт. Пайгамбарга бир салават саллаллаху алейхи ва саллям. Ан Аби Умамата кала Амир ибн Абаса ас-Сулами. Амир ибн Абаса Сулами деген уруудан. Кунту ва ана фил жахилия, бул жахилият экен. Исламдан мурда, урматтуу мусулман бир жахил деген жазууну окууну билбеген жахил эмес. Чыныгы жахил, надан, саватсыз, кыбланын каяк экенин билип туруп намаз окуган адам жахил. Алланы таанып туруп, Аллага баш ийбеген чыныгы саватсыз жахил адам болот. Бул Аби Умама Амир ибн Аббас айтат, жахилиятта мен адамдарды ташка сыйынса, башка сыйынса, мен булар адашып жүрөт дейт эдим да, Меккеден пайгамбар алейхиссаламдын чыкканын уктум дейт. Меккеде Мухаммад алейхиссалам чыгыптыр жаңы. Бүгүн силер Чубак ажы келет экен, Абдушкур ажы келет экен деп келдиңер, туурабы? Бул ислам жок кезде, жаңы пайгамбарлык келген кезде Амир ибн Аббас айтат, Меккеде Мухаммад алейхиссалам келген уктумда мен келдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Меккеде келип тапкандан кийин, хатта дахалту алейхи би Мекка, Меккеде пайгамбардын жанына бардым дейт. Барып мындай деди дейт. Факулту ла ма анта, көңүл бургула. Ушул эле хадистин айланасында сөзүбүз болот. Пайгамбарга келип Амир ибн Аббаса ма анта деген сөз араб тилинде сен кимсин эмес, сен эмнесин деген сөз. Кара, келди да ма анта. Мен анта деген жок. Ма ша'нука. Сен ишиң эмне, максатың эмне? Мисал Чубак ажыда же менде хазреттен сенин келүүдөн максат эмне деди да. Исламда айтмакчымын, урматтуу мусулман. Пайгамбарыбызга келди дагы Амир ибн Аббаса ма анта. Мен деген жок. Сен эмнесин деди. Пайгамбар саллаллаху ана набиюн деди. Не деди? Мен пайгамбар деди. Ал айтты, "Ва мен наби", пайгамбар ким деди. "Ва мен арсалак", сени ким жөнөттү деди. Мисалы бизди муфти чакырды, биз келдик. Пайгамбарыбызга бул Амир ибн Аббаса келип туруп, "Сени ким жөнөттү?" дедилер. "Аллах. Аллах мени жөнөттү" деди. Ким жөнөттүптүр? Аллах Таала жөнөттүптүр. Урматтуу мусулман, "Ва бима арсалак", Аллах Таала эмне менен сени жөнөттү дейт. Аллах эмне менен жөнөттү пайгамбарды? Бизден азыр ушул жерде отурган бардык бир туугандардан ислам эмне десек, "Ал-ислам ан ташхада ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах", ислам деген Аллахтын барлыгына билген иман келтирүү, ва иқамус сала намаз окуу, ва итаиз закат зекет берүү, ва хаджул байт ман иста илей сабила, кимдин кудурети болсо ажыга баруу, ва саум рамадан, Рамазанда бир ай орозо кармаш дейт, туурабы? Ва мал иман, иман эмне десе, "Ан ту'мина биллахи ва малаикати ва кутубихи ва русули вал яумил ахир вал кадар хайри ва шаррихи вал ба'с ба'дал маут". Иман деген сөз Аллахтын барлыгына билгине, пайгамбарларына, элчилерине, периштелерине, акырет күнүнө, жакшылык, жамандык, өлүмдөн кийин тирилүүгө ишенүү дейбиз, имандын шарттарын айтабыз. Ва мал ихсан, ихсан эмне десе, "Ан та'будаллаха кааннака тара фа ин лам такун тара фа иннаху ярак". Ихсан деген нерсе Аллага ушундай ибадат кылгын, мени көрүп турат деп, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат. Biz Allah'ını көрбөсөк да ал сени көрүп турат. Бирок пайгамбар мындай деген жок. Урматтуу мусулман, бирок көңүл бур. Мына Россияда жүргөн менин мекендештерим Амир ибн Аббаса пайгамбардан келип туруп, "Ма анта, сиз кимсиз? Бима арсалакаллах", Аллах эмне менен жөнөттү деген кезде мындай деди. "Ан тусалал архам". Баасани Аллах ан тусалал архам, тууган уруктар менен карым катнашты бекемдөө үчүн жөнөтүлдүм дейт. Келимени айткан жок, намазды айткан жок, орозаны айткан жок, зекетти айткан жок, ажды айтпастан не деди? "Анту салал архам", туугандар менен карым катнашты бекемдөө үчүн дейт. Эми туугандар дегенде ким? Кыпчак-кыпчактын тууганы, саяк-саяктын, же болбосо солто-солтонун, сарбагыч-сарбагычтын жок. Тууган иннамал муъминуна ихва, имандуулар бардыгы бир тууган. Туурабы?
Иннамал муъминуна ихва, имандылар бары бир туған. Ал тажик болсын, өзбек болсын, татар болсын, ла илаха иллаллах келмесінің астындағы түсі қандай болсын, ким болсын, ал менің бір туғаным. Равил Хазрет менің бір туғаным. Тажикстаннан келген менің бір туғаным, Қырғызстаннан келген бір туғаным. Ертең бардығыз өтөбүз бұл дүниеден. Бұл дүниеден өткенде қабырға келсек, сенің нацияң ким деп сұрабайды, партияң ким деп сұрабайды, ұлытың ким деп сұрабайды, удостоверениең қандай деп сұрабайды. Қабырдағы сұра, мән раббук, раббың ким, ва мән набиюк, пайғамбарың ким? Раббы, жана динің, ва ма динук, динің қайсы дин? Ислам диніміз. Ислам диніндегі жер жүзінде бардығы менің бір туғаным. Бірінші урматты мұсылман, анту салал архам деді, туған ұрықтар менен қарым қатнашты бекемдеу үшін жөнөтілді дейді. Қара, дин емне екен? Туған ұрықтар менен қарым қатнашта, туған ұрық мен, значит сен тажиксің, қазақсың, өзбексің, башқасың деп бөлінбе бұл жерде. Раббыбыз бір, пайғамбарыбыз бір, динimiz бір, мешітіміз бір, имамымыз бір, құранымыз бір, алған деміміз бір, ішкен суымыз бір, бара тұрған жеріміз бір, бізді бөле тұрған еш нәрсе жоқ. Значит бізде бетте трайбализм болбош керек, бұл жерде нацизм болбош керек, башқа болбош керек. Тура ма? Бірінші пайғамбар анту салал архам, екіншісі қара. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадина Мунаввараға келді. Пайғамбар қайда келді? Мадина Мунаввараға келгенде Абдулла ибн Салам деген яхуди еврейлерден. Абдулла ибн Салам, бүгін сілер о чуақ ажы келіп тұр, Абдушкүр ажы келді, мешітке келген сияқту, Мадина Мунавварада Расулла келіп тұр, Мухаммад алейхиссалам келіп тұр десе, Мадиналықтар бардығы чұрқап келді дейді. Абдулла ибн Салам яхуди еврейлерден алды, мен де адамдарменен келдім да, Мухаммад алейхиссаламды бірінші жолы көрдім дейді. Шундай жүзіне қарасам дейді, жүзіне қарап тұрып айттым дейді, хаза вajh лейса вajh каззаб, бұл жүз жалған айта тұрған жүз емес. Хазіреттің жүзіне қарап тұр, бұл жүз ешқашан жалған айтпайды. Бұл бет, қалып сөйлеген бет. Пайғамбарды шындай қарап тұрып айттым, бұл жалған айтпай тұрған пайғамбар екенін. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммадун абдуху ва расулух. Куәлік берем, Аллах жалғыз, Мұхаммад сен Аллах Тағаланың құлы және елшісің деп иманға келдім дейді. Кім келді иманға? Эми мен айтай тұрған нәрсе шул. Пайғамбар бірінші жолы Мадинада қайрылып жатады. О инсандар! Айюхал муъминун деген жоқ, айюхал қырғыз деген жоқ, айюхал таджик деген жоқ, айюхан нас. О татарлар да деген жоқ. Не деді? Айюхан нас, о инсандар, афшу салам, тыныштықты жайғыла. Мұсылмандар Европаға бар, Америкаға бар, қайсы жерге барсын, не деп саламдашабыз? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум деп тұрып таразынан алдап қойсаң, ассаламу алейкум деп тұрып сен зиятқа беріп атсаң, ассаламу алейкум деп анын ақшасын ұрдап атсаң, ассаламу алейкум деп сен саламың жалған. Мир дедіңіз, значит мир беру үшін керек сен. Мұсылмандар адамдарға тыныштық бер. Ассаламу алейкум. Ва ат'имут таам. Аштарды құрсағын той қозғыла деді. Мұны айтайын деген урматты мұсылман бір туған, сен Петербургқа ертерек келгенсің. Кейбірлер жаңы келсе, ішің жоқ, башыма бәлә болды дебегінде, мұсылман бір туғаның ба? Жұмыс тапқанға жа башқаша кішіне тамақ бер, квартираңа кіргіз, жардамыңды бер. Ва ат'имут таам, пайғамбар, саламды жайғыла, тамақ бергіле, кейін василул архам, туғандар менен қарым қатынашты болғыла. Туғандар мен деген татар бір туғаным, тажик бір туғаным, бұл өзбек еді деп eyсің сен. Боштан келіп тұр, маған не дейсің бе? Түндік түштік дейсің бе? Жоқ. Василул архам, ла илаха иллаллах, бір туғансың ба, бір-біріңе жардам бересің. Айюхан нас, афшу салам, ат'имут таам, василул архам. Андан кейін васаллу биллейли уан насу ниям, кеш адамдар ұйықтап жатқан кезде тұрып намаз оқы. Алла менен болған мамилеңді оңды. Жаратқанға жалбар. Васаллу биллейли уан насу ниям, тадхулул жанната биссалам. Ушу нәрсені атқарсаңар бейішке бірінші кіресіңер. Емне үшін пайғамбар Мадинаға бірінші келген кезде мұндай деді. Афшу салам, саламды жайғыла деді. Себеп Хазраж, Аус деген Мадинада екі ру бар еді, дайым ұрышатылы. Кейде оқып қаласы, Россия ең бор екенен мамлекет екен. Россияда жүресін, қырғыз айтады, біздің мақал бар, су ішкен жерге түкірбе дейді. Құдықтан су ішіп атасын түкірбе. Россияда жүрген кезде Россияның законны сыйлағын, маданиятны сыйлағын, ұлығын ұрбат қылғын, кичігіні зат қылғын. Сені көріп, адамдар қырғыздарға, мұсылмандарға нағалат емес, бұл спасибо деш керек. Рахмат деш керек. Сені келіп,
Сен эмне үчүн мени тараздан алдабадың десе, менин диним аны мага буйрубайт. Менин диним адилеттүүлүккө буйрат. Менин диним бирөөнүн акын жебе дейт. Бете бабушка барбы сыйлагын, дедушка барбы сыйлагын. Сен троллейбуста баратасыңбы, трамвайда баратасыңбы, ордуңдан туруп исламды, мусулманчылыкты көрсөткүн. Буну мен талап кылбайм. Муну биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улууду урмат кылбаган, кичүүнү зат кылбаган менин үммөтүм эмес дейт. Пайгамбар үммөт болуш үчүн улууду урмат кылабыз, кичүүнү зат кылабыз. Суу ичкен жерге түкүрбөйбүз. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисани ва яди. Пайгамбарыбыз дейт, мусулмандын колудан, тилиден башкалар зыян көрбөсө ошол мусулман дейт. Мусулман ким экен? Колуңдан, тилиңден башкалар зыян көрбөсүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силул архам деген эмне үчүн атайму таам деди? Тамак бергиле дегени Меккеден Мадинага көчүп келгенде бара дин үчүн. Бүгүн Кыргызстандан Петербургга болсун Россияга иштегени келдиңер. Силерден алдыраак келген бар, биздин Талай мырзага окшогон 20 жыл, 25 жыл келгенде ушулар менен башыма бала болду эмес, колдан келген жардам бериш керек. Пайгамбар ошон дейди. Атайму таам, муктаж болсо тамагыңарды бергиле, бир аз берип тургула. Андан кийин тадхулул жанната биссалам, шуну аткарсаңар, анын сыйлыгы бейишке киресиңер. Пайгамбар биринчи айтты. Аллах мени анту салал архам деген экинчи тема. Хадистин уландысы. Биринчи пайгамбар эмнеге жөнөтүлүп тур? Анту салал архам. Экинчиси ва антухкана дима. Не экен? Ва антухкана дима, кан төгүлбөс үчүн жөнөтүлдүм дейт. Не экен? Пайгамбар алейхиссалам айтат, биринчи туугандарды карым катнашты үйрөтүүгө келдим, кан акканды токтотууга келдим дейт. Пайгамбар алейхиссалам кан төкпөгөндүккө чакырууга келдим дейт. Мусулман эч качан кан төкпөш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бир бүгүн шайх Чубактан же болсом шайх Равилден же шайх Абдушакурдан же башкадан эмес, шайх интернеттен бир нерсени угуп алып өзүнчө кыйын болуп, мусулман эч качан кан төгүүгө укугу жок. Аллах кереметтүү Кур'ан-ы Каримде bir bendeni öldürgöndördü munday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnehu men qatala nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekannema qatalen nase cemi'a ve men ahyaha fekannema ahyen nase cemi'a. İnnehu men qatala nefsen. Kim bir nefs öldürse, bir canlık öldürse, bi gayri nefsin, bir sebepsiz, ev fesadin fil ard, yerde buzukluk kılıp, فَكَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, bardıq insanları öldürgöndө günükör bolot. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kim birödün yaşoosuna sebep bolsa, birödü ölümden kutkarıp kalsa, sıymıktan maşallah bizde jakşı balдар Peterburgda çöküp atkanda kutkırgan sıymıktanasın. Metroga түшүп кеткенде bir kırgızın jigiti kutkарды, sıymıktanasın. Takside birөө капчыгын унутуп калса 8 saat күтүп алып барып берди, аманат. Атаңа рахмат, сенди тарбия кылган атаңа. Улутуңа атактан алып берген, алкыш алып берген сага рахмат дейин. Булар мен да сыймыктансаң болот. Ошол эле кезде бузукулук кылып, бирөөдүн канын төккөн, бирөөдүн жанын алган, бирөөдүн малын алган. Аны ким дейт? Атаңа наалат болсун дейт. Сени тарбия кылган ата-энеңе наалат болсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, İnnehum men qatala nefsen, kim bir adamды öldürse. Эми караңыз, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтат. Ва мен qatala muahidan. Muahid дегени негизи мусулман мамлекетке виза менен кирген, же мусулман мамлекетке конок болуп келген башка дин өкүлдөрүн айтат. Бүгүн биз бул жерде muahid, биз разрешение на работу келдик, виза менен келдик. Эмнеге келдик бул жерге? Биздин негизги мекенибиз эмес, туурабы? Бул жерде биз муахидбиз. Бирок пайгамбар бул хадисинде айтат: "Мен qatala muahidan", ким мусулман мамлекетинде жашап аткан, мусулмандардын арасында виза менен келип жашаган башка дин адамын өлтүрүп койсо, "Lam yarih raihatil janna", өлтүргөн адам бейиштин жытын да жыттабайт дейт. Мусулман эмес кимди? Мусулман эмес адамды өлтүрүп койгон адам бейиштин жытын да жыттабайт. Балким бейиштин жытын 500 километрдик алыс жерден жыттайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи "Мен аана ала qatl muslimin walau bi shatri kalima", кимде ким бир мусулмандын өлүмүнө жарым сөз менен себеп болуп калса, толук эмес,
Жарым сөз менен себеп болсо, курал алып келген жок, акча берген жок, финансировать эткен жок. Жарым сөз өлтүрөйүнбү дедилер, түр деди, же öl деди. Өлтүр деген сөздүн жарымын айтып койду. Яти яумал кияма мактубун байна айнайhi аисун мин рахматилlah. Кыяматта келет, чекесине жазылып, Алланын рахматынан үмүтсүз бул деп. Алланын рахматына татыктуу адам эмес ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, динибиз ушундай дин болсо, улуу болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди эмнеге үйрөттү? Урматтуу мусулман бир келгиле. Биз бул жерде бир гана тыйын тыпыр менен башка менен эмес. Өзүбүздүн адеп ахлак менен башка менен ахиретибиз үчүн бир нерсе амал кылалы. Мен бекеринен силерге жанагы хадис менен баштаган жокмун. Жанагы хадистин уландысы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям субханаллах тамлаул мизан. Субханаллах, Алланы барды кемчиликтен ару деген сөз таразыны толтурат дейт. Субханаллах валхамдулилlah тамла байна сама вал ард. Субханаллах валхамдулилlah деген сөз асман жердин арасын толтурат дейт. Хадистин уландысы ат-тухуру шатрул иман дейт. Тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Имандын бир бөлүгү эмне экен? Имандын бир бөлүгү эмне экен? Урматтуу мусулман бир тууган, биз тазалык менен үлгү болуп жатабызбы? Бизди көргөн адам, "Ох, мусулмане какие чистоплотные" дейби? Жумага келебиз, машалла, намазды окугандан кийин ар бирибиз жума окуган кардонду көтөрүп кетебизби? Мешиттин айланасын тазалайбызбы? Мешитке бир нерсе түшкөн кезде аласызбы? Мечитти айланасын таза сактоого да бир токтолоюн. Урматтуу мусулман бир тууган. Келесиңер, машалла, аяк толтуруп Тажиги бар, Дагестаны бар. Субханалла, сенин окуган намазың өзүң үчүн. Бирок айлана чөйрөгө болгон мамилеңчи. Намаз окугандан кийин айлана чөйрөнү тазалайбызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күн мындай деди да, кесе. Пайгамбар алейхиссалам мечитте бир кара аял жоголуп калыптыр. Не болуп калыптыр? Бир кара аял мечитте көрүнбөй калыптыр. Пайгамбар саллаллаху айна имраат сауда, жана кара аял каякта деди. Кара аял каякта десе, "Я Расулаллах, ал кечинде өлдү, биз жаназа окудук" деди. Кээ бир сахабалар бу кара катын өлүп калды, пайгамбар "Афала азантумуни, эмнеге үчүн мага айтпадыңар" деди. "Я Расул, сизди кечкурун уйкудан бузбайлы, тынчыңызды албайлы дедик да, биз жаназасын окуп апарып көмүп койдук" деди. Капкара аял, Эфиопиядан келгенби? Бирок урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар бул аялды эмне үчүн издеди? Бул аял көп хадис айткан эмес. Бул аял мужахид эмес. Бул аял кайрымдуулукка акчасы бай эмес, спонсор эмес. Бул аял болгону мечиттин айланасын тазалаган үчүн пайгамбар алейхиссалам "Ал кайда" деди. "Я Расулаллах, кеч өлдү эле, жаназа окуп", пайгамбар айтты, "Мүрзөсүн мага көрсөткүлө" деди. Пайгамбар келип кара катындын мүрзөсүнө келип туруп, пайгамбар мүрзөдө жаназа окуду. Анын эмне үчүн мунун кадыр баркын пайгамбар көтөрдү? Бүгүн кыяматкача хадисте айтылган бу кара аялдын кадыр баркы мечитти тазалаган үчүн. Эмне үчүн? Биз намаз окугандан кийин, жума окугандан кийин, айт намазы окугандан кийин мечиттин тазалыгына көңүл бурабызбы? Даратканага көңүл бурабызбы, урматтуу мусулман бир тоо? Ат-тухру шатрул иман. Тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Иштеген жерибизде, машалла, квартира снимать этип атабыз, Квартираны бир башка бир улут берди, башка дин өкүлү берди. Квартираңдын тазалыгы, ох, машалла. Подъездибиз таза болсо, иштеген жерибиз таза болсо, кийген кийимибиз таза болсо, жипар жыт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Хуббиба иlayya min dunyakum salas". Дүйнөдөн Аллах мага 3 нерсени сүйдүрдү. Пайгамбар эң сүйгөн нерсе, пайгамбарды сүйгөнү сүйөбүзбү? Пайгамбар эмнени сүйгөн билесиңер? Ат-тыйб, жипар жытты сүйгөн. Эң жакшы атыр колдонгону сүйгөн. Мусулманда машалла дайым көрүшкөндө ал тер жыттан баш керек. Жаман жыт болбош керек. Мусулманда не келиш керек экен? Жипар жыт келиш керек. Мен хадистен алыстап кетпейин. Пайгамбар алейхиссалам "Антусалал архам ва антухқана дима". Мен пайгамбар болуп жөнөтүлдүм, кандар төгүлбөсүн деп дейт. Пайгамбар эмнеге жөнөттүр? Кан төгүлбөш керек. Мусулман кан төкпөш керек. Ал кимдин каны болбосун? Кимдин жаны болбосун? Жанды берген Алладан башка эч кимдин укугу жок ал жанды кыюуга. Иншалла мени уккан менин бир туугандарым, иншалла исламга бир гана алкыш келет, исламга жаман сөз жеткизбейт дейт. Үчүнчүсү, пайгамбарга бир салават саллаллаху алейхи ва саллям.
أرسلني الله تعالى أن توصل الأرحام وأن تحقن الدماء أن تؤمن السبل أو الطرق. Жолдар аман болсын жөнөтүлдү. Пайгамбардын дагы бир пайгамбар болуп жөнөтүлүшүнө себеп أن تؤمن الطرق. Жолдар аман болсын дейт. Жолдар аман болсын деген эмне деген билесиңби? Жолда аманчылык болсын деген сөз, жолда сен бирөөдү коркутпа. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Musulman bir musulmanды коркутуу харам дейт. La yahillu деп халал эмес, харам дейт. Чочтасың, телефондо коркутасың, угрожать этесиң. Бул не экен? Арак арам сыяктуу, кан төккөн сыяктуу, зина арам болгон сыяктуу, бул арам. Wa man ashara li akhihi bi hadithatin. Bir musulman bir досуна, bir musulmanга темир менен кезеп койсо, темир колунда темир бар, пистолет деген жок, не деди? Хадида, пайгамбар автомат деген жок, пистолет деген жок, Макаров деген жок, травматика деген жок, не деди? Темир, bir темир менен bir musulmanга кезесең, fa innal malaikata tal'anuhu, периштелер наалат айтат темир кезегенге, hatta yada'aha, ошону кайра алмайынча, walau kana akhi li ummihi wa abi, сен темир кезеген ата энеңден болгон bir тууганың болсо да, bir тажикке же өзбек эмес, же bir орусқа эмес, өзүңдүн ата энең bir тууган болгон bir тууганыңа темир кезеп койсоң, темириңди алмайынча периштелер наалат айтат дейт. Мусулман значит не кылбайт экен? Бирөөдү коркутпайт. Урматтуу мусулман bir тууган, могу бизде да ачуу чындык да. Жүрөсүңөр, мен келгенде өтө молу. Ушул жерден да көп үйрөнө турган нерсе бар да. Адамдын кадыр баркы. Пешеходду дайым өткөзөбү? Кыргызстанга барганда 5-6 күн кыйналасың, машина айдай албай. Пешеходсуң бу, поворотник берсең эч ким чыгарбайт сени. Артыңдан келип өтүп кетет. Кээ-бир ала турган көп нерселер бар. Метрого чыксаң, башкага чыксаң, адамдар китеп окуйт, туурабы? Бир пайдалуу нерсе менен алек болуп атат. Кыргызстанда автобуста китеп окугун, өзүчө эле мударис болуп дейт. Кыйын бол, өзүчө профессор болуп калыптыр, окумуштуу болуп калыптыр дейт. Урматтуу мусулман bir тууган, wa an tu'amina turuq деген жол аман болсын дегени бүгүн Кудайдан корккун. La yahillu mal imri'in muslimi illa min tayyibi nafsi. Bir musulmандын малы, бул инимдин малы, тыйыны, же менин малым бирөөгө халал болбойт. Адал качан болот? Illa min tayyibi nafs. Чын жүрөктөн разы болуп берсем. Араңарда кыйын болуп колтугуна пүчөк чыккандар бар. Рекетти кылып жүрөт. Сен высший сорттон болуп, булар 3-чү сорт топурактан болгонбу? Кудайдан коркун, бирөөнүн акын жебегин. Арамдан курсаңды тойгозбогун. Пайгамбар айтат: "Ай жисмин набата мин сухтин фаннар аула бих." Кайсы бир дене арам менен азыктанса, ал дене дозокко татыктуу дейт. Сөз ээсин табат. Я мутакаббир. Бой көтөргөн. Өзүнүн марканы фигурасына боюнай болуп. Я и'жабан би суратихи. Өзүнүн сүрөтүгө марканын мактанган дейт. Фа иннан натна тасрибу. О ажатканадагы сасыкты сен көтөрүп жүрөсүң. Лау факкара насу фима фи бутунихим. Эгер адамдар курсагында ой жүгүрткөндө майт эмне өз бар экенине. Масташарал кибра вала шибу вала шуббану. Карысы да жазыда текебир, карысы да жашы да текебирлик кылбайт эле дейт. Кегеле бир ойлонуп көр. Ар бириң ойлоңун. Кекиртегиңден бир карыш паста эмнени көтөрүп жүрөсүң. Жийиркенесиң го сууда кызып. Ошону көтөрүп жүргөн бир капсың да. Андай боло турган болсо эмне кыйын болосуң сен? Эмне үчүн бирөөнүн акын жейсиң? Эмне үчүн тараздан алдайсың? Бирөөнүн акынан корккун. Ай жисмин набата мин сухтин фаннару аула бих. Кайсы бир дене арам менен азыктанса, ал дене дозокко татыктуу. Эртең сен да өлөсүң. Кыйын болбогун. Bir көзгө көрүнбөгөн микроб сени жаткызып коет. Урматтуу мусулман bir тууган, пайгамбар ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама. Жердегилерге боорукер болгула, Алла силерге боорукердүүлүк кылат дейт. Текебир болбо. Бирөөдүн акын жебе, тараздан алдабай. Айрыкча урматтуу мусулман bir соода кылгандар. Соода кылып атып, эми бул оруста, бул мусулман эмес деп тараздан алдайсыңбы? Кыяматта Алла иманыңды сурайт.
Кыяматта сенин рублиңди, долларыңды, евроңду сурабайт. Аллах Таалага барганда иманын бер дейт. Тараздан алдабагыла, эч кимдин акын жебегиле. Айрыкча акыркы кездерде окуп атабыз, Москвада, башкада келип алып, бияк келип алып бирөөдүн акын жеп, өзүнүн мекендештерине рекеттик кылып. Урматтуу мусулман бир тууган, элиңе, жериңе бир жакшы бир атак даңк алып бергин, алкыш алып бергин, наалат алып бербегине. Кабыргабыз кайышат, бир жаман кабар угуп калсаң, гражданин паланчы экен десе эме болосуң. Качанга биз эме болушубуз керек? Бирок ошол эле кезде жакшылар болобу, жакшыга жанашыш керек, жамандан да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жолдун аманчылыгы үчүн дейт. Жолдун аманчылыгы рекетер болбогун деген сөз. Уурлук кылбагын. Уурулар көңүл бур. Бирөөдүн чөнтөн карман менен урлайсыңбы? Ууруларга пайгамбардын ушул хадиси кулагына кулак сургабызсың. Бу менин сөзүм эмес. Пайгамбар айтат: "Ла ясриqu сариqu хина ясриqu ва хуа муъмин." Уур адам уурлук кылган кезде анын жүрөгүндө иманы болбойт. Жаман иш кылган үчүн уурлук кылып жаткан кезде иманы булут сыяктуу ажырап чыгып кетет. Иманы жок, иманы болсо ошол ишти кылбайт эле. Иман булут сыяктуу ажырайт да, эгер өлүп калса имансыз өлөт. Имансыз өлсө ага жаназа буйрубайт. Жаназа буйрубаган мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбайт. Бул хадистин уландысы бар. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хуа муъмин. Арак ичкен алкаш көңүл бур. Кечиресиңер, кээде сөздү каттуу айтпасак тамырыңа жетпейт, чучугуңа. Эшектей иштейсиңер. Ташка тартып, башка кылып, ар кимдин сөзү кылып. Кээ бирлер кечке чейин эшектей иштейт да, кечинде чочкого окшоп ичип аласың. Сен адамсың го? Эшекте иштеп, чочкого окшоган көчөдө жатып каласың, позор болуп башка кылып. Ичкениңден кийин чочко сыяктуу кызганбайсың. Аялың ким менен барып атат, кызың ким менен жүрөт? Адамдык сыпаттан чыгып кеттиң. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хуа муъмин. Алла, Алланын ху исмini жүрөгүнөн чыгарып ичи берет. Анын иманы эгер өлүп калса имансыз өлөт. Бирок тауба турат. Тауба кылып Аллах Тааладан жалбарса, инналлах якбалу таубатал абд ма лам югаргир. Аллах бенденин тообасын кабыл кылат, гаргарага чейин деп жан бергенге чейин. Бирок жан берген кезде, ой, ажык айткан, абшыкыр ажы айткан, чубак ажы айткан, өлүм хак экен, Аллах мени тооба кылдым, кечиргин десең, ал кезде Кудай Таала кечирбейт. Бүгүн денеңде жаның барбы, акылың жайындабы, тооба кыл. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин. Хадистин уландысы. Зына кылган адам никесиз. Бирөөнүн аялы менен жаткан, бирөөдүн кызы менен жаткан, никесиз кумарын кандырган, зына кылган кезде анын иманы болбойт. Иман булут сыяктуу ажырап кетет. Анын кылган жаман кылык жоругудан, анын ошо күнөөсүнөн иман да ажырап, булутка окшоп турат. Өлсө имансыз өлүп калат. Бирок тооба кылса Аллах Таала иншалла тообасын кабыл кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, менин бул жерде айтарым, бөтөн жерде жүрүп алып, бөтөн элде жүрүп алып, кыйын болбогун. Сен да өлгөнүңдө 2 метр жерге барасың. Туулганда болгону 2 карыш жерге муктаж эдиң. Кепин буйрубай калбасын. Рекетти кылып жатып өлүп калбагын. Жаман ниетте машинада бара жатып өлүп калбагын. Аллахтын асына барганда эмне дейсиң? Жанагы окшогон чалдар Субханаллах ва бихамдихи, Субханаллах азим. Ар кимге жеткизгенде пайгамбардын бир хадис үчүн амал кылып өлгөн болсо сен эмне жолдо өлөсүң? Ошондой уурлукта өлүп калсаң, зына кылам деп барган жерде өлүп калсаң, уурлукка барган жерде өлүп калсаң, Аллахтын асына барганда эмне болосуң? Шерменде миллиондогон, миллиардтаган калк караяктын арасында жооп бересиң, урматтуу мусулман бир тууганым. Жолдо каракчылык кылбагын, жолду тоспогун. Антусалал архам, ва антухкана дима, ва анту амина турук. Кийин пайгамбар шуну айтты, пайгамбар саллаллаху. Андан кийин ва антуксара лаусан. 4-нчи жөнөтүлүшүм себеби буттарга сыйынбаш үчүн. Ташка сыйынбаш үчүн. Төрөбөй калса Сулайман тоодон барып эме сурайт экен. Сулайман тоого тайылса төрөп коётмуш. Логика деген каякта, акылың жокпу?
Onda bari var tayılıp tuğup alat go. Jolum açılbay jatat dep emege barasın, bakşıga barasın. Köz açık barasın. Köz açıktın koludan jakşılık gelse, davno öyle biznesni жүрgüzüp alat ele özü. Senin 200 so'm, 300 so'mыңды kalp aytpastan jırgap uyda oturmakta. Hal özünün koldan eş nerse kelbeydi. Urmatly musulman bir tuğanım. Wa an tuksara al-awsan, butqa sıyınuu jok, taşqa sıyınuu jok, daraqa sıyınuu jok. Andan keyin payg'ambar 5-sini aytdı. 5-si wa an tu'badallahu wahdahu la sharika lah. Жалгыз Кудайга ибадат кылууну үйрөтүү үчүн жөнөтүлдүм. Аллага шерик кошпоштукка жөнөтүлдүм деди. Бул хадис сахих хадис, урматтуу мусулман бир тууган. Эми кара да, пайгамбар эмне үчүн биринчи намазда айткан жок, орозону айткан жок, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах айткан жок. Биринчи ва анту салалрахам, туган урук болсун деди. Ва анту кана дима, кан токтотулсын деди. Ва анту аминат турук, жолдор аман болсун деди. Ва анту саралавсан, буттарга сыйынбасын деди. Кийин Аллах Таалага ибадатты айтты. Себеп не билесиңерби? Пайгамбарга bir salavat aytып берем. Sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбар өзүнүн замандаштарына, сахабаларга айткан, "Жаддуду иманакум", иманыңарды бир жаңылап койгула десе. Кантип жаңылайсыз иман десе пайгамбар айтат, "Жаддуду иманакум би ла илаха иллаллах", иманыңарды ла илаха иллаллах келмеси менен жаңылагыла дейт. Кана ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Мухаммад расулуллах. Эң төртүнчүсү пайгамбар акырында 5-сиз айтты, жалгыз Кудайга сыйынуу деген мааниси сен намаз окуудан мурда, Кудайга кул болуудан мурда инсан бол деди. Ибадаттан мурда инсанияттык, адамгерчиликти үйрөн деген сөз. Ал-убудия кабла ал-убудия ал-инсания. Некен? Кулчулуктан, бенделиктен мурда инсан, адам бол деди. Аллаху акбар. Кара, динибиз эмнеге чакырып атат? Мана жакында биз 90 жылдыгыны Кыргызстанда катуу майрамдап жаткан биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар. Адам баласы үчүн эң кыйын нерсе адам болуу. Адамга эмнеси кыйын экен? Адам үчүн эң кыйын нерсе адам болуу деген. Адам сүрөтү менен эмес. Машалла, сүрөтүндө адам болгон адамдар бар, кылык жоругунда карышкырдан жаман, айвандан жаман, чочкодон жаман. Сүрөт эле адамды. Аллах Таала сени адам кылып жараткандан кийин Аллах Таала бирөөнүн аялга караба деди. Бирөөнүн кызы менен жетелешпе деди. Таксиңе салып аяк алып барба деди. Сен да бирөөнүн жетелеп алып машинеңе салып тияка барсаң, бияка барсаң, Аллах Таала тыюу салган аракты ичпе десе, сен ичип атсаң, урлук кылба десе кылып атсаң, бирөөнүн акын жебе десе жеп жатсаң, сен иттен эмне айырмаң бар? Сен адам эмессиңби? Акыл адал арамды билбейсиңби? Эмне үчүн адам болуп жашай албайбыз? Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан адам үчүн эң кыйын нерсе эмне экен? Человек самый трудный вещь оставаться человеком деп. Это наш писатель Чыңгыз Айтматов сказал. Давайте кегеле ойлонолу. Урматтуу мусулман бир тууган, жашооңду сен өмүрүңдү дүйнөгө арнап койсоң, дүйнөгө арнап койсоң, дүйнө сага өлгөндө 2 метр жерден башка эч нерсе бербейт. Биз дүйнө дейбиз. Өмүрүңдү, жаштыгыңды дүйнөгө арнап койдуң. Өлүп калсаң, кокус өлсөң, груз 200, Кыргызстанга барганда дүйнө сага 2 метр жерден башка эч нерсе бербейт. Эгер жаштыгыңды, акылыңды, күчүңдү Аллах үчүн арнасаңчы, дин үчүн арнасаң, Аллах асман жерден кенен болгон бейишин берет сага. وَمَنْ أَحْدَى نَفْسَهُ لِلدُّنْيا وَلَا يَعْتِ الدُّنْيا إِلَّا أَشْرَةَ أَشْبَارٍ مِنَ الْأَرْضِ. Ашар ашбар деген 10 карыш деген сөз. Я метр, же 2 метр жер берет. Өмүрүңдү дүйнөгө арнап койсоң, дүйнө сага 20 карыш жер берет экен. وَمَنْ أَحْدَى نَفْسَهُ لِلَّهِ. Ким нафсын Аллах үчүн арнаса, Аллах үчүн жашаса, сүйлөгөн сөзүндө, кыймыл аракетинде Аллахтын ыраазылыгын жаса, Аллах Таала ю'тиллаху ал-джанната ардуха кa'арди самавати вал ард. Бе асман жерден кенен болгон, жер менен асмандан кененирээк болгон Аллах Таала бейиш менен сыйлайт. Кимиси жакшы? Урматтуу мусулман бир тууган, машалла, намазга келдик, а? Намазда субханалла, намазда окудуң, чыктың. Бирок намазда сен машалла эмедиң. Сыртта кандайсың?
Сыртта сенин адеп ахлакың кандай, мамилең кандай? Сени көргөн сагарак дин эмне, мечитке байланып калганбы? Мечиттин коросуга келгенде дин бар, чыкканда жокпу? Кээ бир эже карындаштарыбыз мечиттин коросуга келген кезде жолугун байлай калат. Не, бет противогаз бу эмеби? Ошо жолукту мечитте сал деген Аллах, көчөдө да сал деген. Кээ бирлерибиз мечитке келген кезде кыйын болуп, сен окуган намазың өзүң үчүн. Урматтуу мусулман бир тууганым, кереметтүү Кур'ан-ы Карим кимдин китеби? Алланын китеби. Кереметтүү Кур'ан-ы Карим 6632 аяттан турат. 6362 канча аят экен? 6300 же 6668 хадис. Аят. Кереметтүү Кур'анда 6000ден көп аят бар экен. Канча бар экен? Ибадат жөнүндө 111 аят бар. Канча экен? Канча? Калган аяттар 6000ден көп аяттар бардыгы муамелат. Не экен? Мамиле, адеп, ахлак. Кошна менен болгон, компания менен болгон мамиле, жаратылышка болгон боло, экология болгон мамиле, ата-эне болгон мамиле, устазга болгон мамиле, мечитке болгон мамиле, жерге болгон мамиле, сууга болгон мамиле. Биз болгону кээде келип алып 111 аятка амал кылабыз дагы 6000ге амал кылбай коебузбу? Урматтуу мусулман бирдиги фик китептери бар. Шариат закондорун окусаң 32% гана ибадат жөнүндө. Орозаны кантип кармаш керек, намазды кантип окуш керек, таратты кантип алыш керек, хажга кантип барыш керек. Болгону канча экен? 68% мамиле жөнүндө. Кошна менен кантип мамиле кылыш керек, компания менен кантип мамиле кылыш керек, башка мусулман эмес менен кантип мамиле кылыш керек, жаратылыш менен кандай мамиле кылыш керек, сууга кандай мамиле кылыш керек, таразыга кандай мамиле кылыш керек, иштеген жерде хозяин менен кандай иштеш керек, ижара деген арендага кандай мамиле кылыш керек. Бул дин. Урматтуу мусулман бир турган. Динди бир гана мечитке камап койбош керек. Машалла, мечитке келген кезде жумада толтура мусулмандарда тияка чыкканда жокпу? Мечиттен сырттарда дин жокпу? Барбы? Келгиле, давай. Ондай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир турган, мен кээде айтам да. Балким силерди Аллах Таала башка бир миссия менен жөнөткөндүр. Башка миссия Россияга барып айына рубль жөнөтсүн деп эмес. Балким Аллах Таала сенин миссияң бул жерге кел. Кана кол көтөрчү. Бир адам мен мисалы бирөөдүн мусулман болушуна себеп болдум дегенибиз барбы? Бирөөдү мен мусулман кылдым деп сыймыктанган ким бар? Келгениңе 10 жыл болсо, 15 жыл болсо, 5 жыл, 6 жыл болсо, сен ислам дининин жакшылыгын эч кимге көрсөтө албадыңбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, ислам динибиз бүгүн көп сүйлөгөндөн көрө жашоого муктаж. Туурабы? Биз жашоого муктаж болуп калдык. Көп нерсе билебиз. Туурабы? Бирок билгендей жашай алабызбы? Билгенибиз менен жашай албай жатабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө урматтуу мусулман бир тууган, Малайзия деген государство бар. Малайзия мусулман мамлекеттерден эң өнүккөн мамлекет. Малайзия, Индонезияга ислам жамаат таблиг менен барган жок. Давачылар менен барган жок. Малайзия менен Индонезияга исламды соодагерлер, силерге окшогон соода кылабыз деп барган соодагерлер алып барды. Малай халкы соодагерлерди көрүп, тараздан эмнеге алдабайсың десе, сенин акыңды жешке мага арам дейт. Сен кече унутуп койгон товарыңды кайтарып берип атсың, бул аманат дейт. Малай халкы товар саткан жерди таптаза сактайт. Не бет шыпырдың? Бетте дворник бар. Жок, мен соода кылган жерди таза сакташым керек. Малай халкы мусулмандардын адеп ахлакын көргөндөн кийин биз исламды кабыл алабыз деп исламды кабыл алды. Эгер ислам ушундай болсо, ислам дини ушул болсо, мен муну кабыл алам деди. Урматтуу мусулман бир тууган, мен азыр сураганда ойлонуп калдык да. Биз эмне үчүн бүгүнгөчө, мен башканы кой, өзүңдүн өмүр жолдош үй бүлөң эме болдуңбу? Үлгү боло алдыңбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүл бур, мен ар темага токтолуп атам. Сен өзүңчө эр жигит болосуң да. Мужик дейсиң, а? Кыргызча эмне? Эркек. Сен эркек болгон, жаныңдагы аял болот. Сен нормальный эркек боло албадыңбы?
Sen erkek bolsoң, ömür joldaşың ne болады? Sen жігіт болғын ал, айым болады. Sen padişah болғын, король болғын, королева болып береді ал саған. Sen аны сүйгін, ал сені қадір бартап, сенен артық сүйеді. Sen аны үшін бол, ал саға болады. Аял зат урматтуу мусулман бир тууган, кымындай түйүлдүк эдиң. Кымындай болгон кичике наристе кезиңде эненин курсагында элең. Төрөлгөнүңдө эненин кучагында элең. Эми жигит болсоң, башка бир аялдын жүрөгүндө болосуң. Аял заты коркулуу үчүн эмес, көзүн көгөртүп, белин тебип, кабыргасын сындыруу үчүн эмес, сый урмат үчүн жараткан Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы улуу эр жигит Hazreti Umar aytат: "Wa ma ahanahunna illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im, wa ma akramahunna illa karim." Аялды эң сыйлуу эркек сыйлайт. Аялды эң пас күрөккө турбаган адам коркулат дейт. Аялды сыйлаган эр жигит болот. Эң чыныгы эр жигит аялды сыйлай билет, эң пас адам аялды коркулат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганыбыз. Анан бизде кээ-бирлер өзүнчө бая патриоттор да. Сен патриот болуп алып келип, бирөөгө кол көтөрүп, башка кылып, соцсеттерге коюп. Эркек болсоң чыкчы өзүңдү көрсөтчү мындай. Кайманат аттар менен кирип аласың. Өз атың менен чыкчы жигиттигин көрөлү. Урматтуу мусулман бир тууганым, бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн кезде биз bir tuğan boluşubuz керек. Biz birimizi sıylaşыбыз керек. Bir-birimizi urmattaşыбыз керек. Bir-birimizi kadır barttaşыбыз керек. Бұл dünya barımızdan ötüp. Vaqt az болып қалды deydi. Өткен келгенде de айтқанмын. Biz Hristiyan dili, pravoslav dinini қармаған bir өлкөдөбүз. Ulul azim beşo, ulup peygamberler Nuh, İbrahim, İsa, Musa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselam ulup peygamber. İsa aleyhisselam'dın bir sözü menen sabagımda ayaktayım. İsa aleyhisselam'a jolukkan koyçu jaşigir aytat, o peygamber men ilimden 5-6 nerse aldım de şomaga жетишет deydi. Birincisi deydi. Birinci znaniya deydi. Adal бар екен, hiç kaçan aram жебеймін deydi. Адал тамақ тұрған кезде арамға қол ұзатпаймын, таразынан алдабаймын, біреудің ақын жебеймін, арамды жебеймін. Адал бар бы? Базарға барғын миллиондогон адал тұрады да. Анан сен не арамға қол қолатасың? Эмне үшін арам нерсени жейсің? Эмне үшін арамды ичесің? Экинчisi, қачан чындық бар екен, эч қачан қалп айтпаймын деп. Не дейді? Аллаху акбар. Чындық тұрған кезде эч қачан жалған айтпаймын дейді. Бүгін шундай кейбір мұсылмандар бар, жалған таппай қалған кезде чын сөйлейді. Üçüncüsü Mâdâme khazâinillah mamlu'a la atma fi amwalin nas. Allah'ın kazınası tolup turат eken, rızk Allah'da eken, bendelerдің rızkısına көz atpayım dedi. Birödün baylığına, biröler şunday adamlar var, oturup al birödün baylığını sana verdi da. Eki maşın aldı, kvartira aldı başka. Sağan ne? Hareket kıl. Kebir şunday adamlar var, birö bayıp ketse, birö bir жақшырақ maşın alıp kılsa, taң atıkça uqtay alбай çıgat. Birödün maşinesi kırsık bolup kalsa, iştеген жерден айлығını бербей койсо, же стройкасында bir банкрот болып қалса, деп жырға уqtaydı da. Кебірлер айтты, ажап болсын дейді. Түндіктер рас болды ғой дейді, шуну көрмөгеле дейді. Урматтуу мусулман бир тууганым, не дептир? Üçüncüsü Allah Taala'nın hazinası толып тұрса, бендеге қол ұзатпаймын. Қолыбызды кімге жаят екенбіз? Allah Taala'ға. Allah барыбызға береке берсін деп. Бендеге кел, бенденің емесіге мол болсын. Төртіншісі дептір. Төртінші алған илимим шайтан өлген емес дейді. Шайтан не болып тұр? Шайтандың өлгенін ұққан жоқмын дейді. Дұшманыңыз кім екен? Компаньонның дұшманы емес.
Соседің дұшманы емес, хозяйның дұшманы емес. Біздің дұшманымыз кім? Инна шайтана адуун лакум фаттахизу адуа. Аллах айтады, шайтан дұшманды шайтанды дұшман қыла дейді. Түсінікті? Бешінші ілімім дейді. Менің қадамым дейді. Бейіштің астанасын атта өтелек дейді. Мен әмі бейішке кірелік болсам дейді, бейіш үшін әрекет қылам, бейіштің астанасын аттау үшін амал қылам дейді. Ұшыл алған ілімім дейді. Қанша ілім екен? Иса алейхиссалам қарап тұрып айтады, сенің алған ілімің дейді, адам атадан ең ақырғы адамдарға сен алған ілім екен, ұшы іліміңді бекем қарма дейді. Ілім ұрматы мұсылман бір туған, көбелі барып, менің бір сағаттағы сөзім құлағыңда қалбашы мүмкін. Адал тұрған кезде арам жебегін, чындық тұрған кезде қалп айтпағын, шайтан дұшманың тұрған кезде бенден өзіңе дұшман қылбағын, Алланың қазынасы, рызқысы толып тұрған кезде өзіңе оқшаған чикеттен болған бендеге зар бол, қор бол боғын. Таманың бейіштің астанасын босоғасын атта өтелек болсаң, бейіштің әрекет қылғын, ибадат қылғын. Уақыт болып қалды. Мен көп тартташам дедім де, омин дуа қыласыз. Омин. Насалука я раб, ла тадална фи хазал яум азим замбан илла ғафарт. Жаратқан Аллахым, иық күнде өзіңдің үйің болған мешітке келдік, алақан жайып бата қылып өзіңнен жалбарып сұранарым. Алақан жайып бата қылған жамааттың бір де күнөсін қалтырбасам, барды күнөсін кешіргін. Вала карбан вала хамман илла фаррajt. Аллахым бір де қайғы қапа қалтырбастан қайғыларды жойып, қуаныш қайларыңыр. Вала айбан илла сатарт. Аллахым бір де айып кемшілік қалтырбастан айыптарыңызды жашырып оңдоғын. Вала даллан вала асиян илла хадайт. Аллахым бір де адашқан күнөкөр бенде қалтырбастан, адашқан күнөкөр бенделерге тура бағыт хидаят бергін я раббал аламин. ولا مظلوما إلا نصرت ولا مظلوما إلا نصرت. Allah'ım bir de Rabbim Allah Peygamber Muhammed dinim İslam degen üçün жер бетінде жапа чегіп zulüm көріп жатқан мазлумдарға өзің жардам бергін ya Rabbal Alamin. ولا مريضا إلا شفيت. Allah'ım bir de oğru bende kaldırбастан oğrularga şifa bergin. Oğrularga şifa bergin. ولا ميتا إلا رحمت. Allah'ım bir de iman menen ötüp ketken mayitті kaldırбастан өз рахматын алғын. Айрықша ушул Россияда динге, иманға, Құранға, сүннетке қызмат қылып өтіп кеткен муфти хазреттерді, дини алымдарды Аллах табарак өз рахматын алғын. Мүрзелерін нұрду қылғын, жатқан жерін бейіштің бақшылардан қылғын. Аллахым бізді бекендештермен жолығышуымызға себеп болған. Равил хазреттен де дуа үміт қылып өтіп кеткен, үй бүлесінен дуа үміт қылып өтіп кеткен марқұмдарды өз рахматын алғын. Мүрзелерін кенен нұрду қылғын, жатқан жерін бейіштің бақшылардан бір бақша қылғын. Аллахым ағфирлана ма қаддамна ва ма ахарна. Аллахым өткен күнелерді келечек күнелерден сақтағын я Раббал Аламин. Аллахым ағфирлана ма асрарна ва ма аланна. Аллахым құпия қылған, ашкере қылған күнелерді кечірін ya Rabbal Alamin. Allahum agfir lana ma na'lam wa ma la na'lam. Allahum bilip kılgan bilbey kılgan günahlarımızı keçirin ya Rabbal Alamin. Allahum arzuqna qabla al-maut tawba. Allahum arzuqna qabla al-maut tawba. Allahum ölüm kelimesinden burada barızga tawba kıl nasip etkin. Ve indel maut kelimeti şahada. Ötür kez aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammed Resulullah deyip iman menen can taslim kıl nasip etkin. Ve ba'del maut cennet. Ölümden keyin beyişin nasip kılgın ya Rabbal Alamin. Allahum atik riqabana ve riqaba abaina ve ummahatina minen nar. Allah'ım bizden denevizde ata-enelerimizin denesini. Allahümme atik rikabena ve rikab ecdadina ve ceddatina minen nar. Çoğun ata çoğun ellerimizden tayne taytalarımızın denelerini dozaktan kutkargın. Allahümme atik rikabena ve rikab evladina ve banatina minen nar. Allah'ım baldarımızın kızlarımızın denelerini dozaktan kutkargın. Allahümme atik rikabena ve rikab ihvanina ve ahavatina minen nar. Allah'ım gayrilerimizden ece karındaşların denelerini dozaktan kutkargın. Allah'ım baldarımızın kızlarımızın denelerini dozaktan kutkargın ya Rabbal Alamin. Allah'ım ustazlarımızın denelerini dozaktan kutkargın ya Rabbal Alamin. Alakan jay bata kılgan cemaatka ak jolda körsöt ak jolda жүрүү насип et. Aram jolda aram көрсө aramdan alыс кылгын ya Rabbal Alamin. Жараткан Аллахым өзүңдүн үйүңө келдик, тизе бүктүк, алакан жайып, өзүңдөн жалбарып суранарым, бул жамаатка бекем иман бер. Аллахым бул жамаатка бекем иман бер. Имандын берекеси менен биримдик бергин. Аллахым асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактагын. Mufti Hazretimizin үй бүлөсүнө, бала чакасына, бирге иштеп жаткан ар бир кесиптештерине Аллах Таала эки дүйнө бактылуу бергин ya Rabbal Alamin. Аллахым бизди кереметти Кур'анда пайгамбардын сүннөтүнө кызматкер кылгын ya Rabbal Alamin. Аллахым бул жамааттын жүрөгүндө бизге белгисиз, өзүңө белгилүү болгон кандай тилек максаттар болсо кабыл кылгын ya Rabbal Alamin. Алыста отуруп буларга бата кылган ата-энелерине Аллахым узун өмүр бергин. Өткөндөрдү өз рахматың алгын ya Rabbal Alamin. Аллахым мекендештериме биримдик бергин ya Rabbal Alamin. Биздин келишибизге себеп болгон консулсуз иштеген
жана ошондой эле Санжар мырзалар, Санжарга жөлөк болгон ар бир тууганымдын Аллах табарак иштерине ийгилик бергин я Раббал аламин. Жараткан Аллахым биздин сүйлөгөн сөзүбүздү, жасаган ишибизде баарыбызга ихлас насип эткин. Эже карындашларыбызга шарм хая, уяттуулук, намустуулук бергин я Раббал аламин. Аллахым кыздарыбызга намустуулук бергин я Раббал аламин. Ва саллаллаху тааля аля хайр халқи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Алхамдулилlah.